Poslije male praznične pauze ponovo smo sa vama. Vodimo vas u lov na šakale. Idemo put dervinskih šuma sa lovcima iz svih krajeva Srpske. A lovci se ovdje u Derventi upravo okupljaju na ovom zbornom mjestu. Vrijeme je za šakalijadu. U cik zori lovci su već bili na nogama. Iz svih krajeva Srpske stigli su u Derventu. Tamo njima dobro poznata lica. Pozdravljaju stare prijatelje, nasmijani i dobro raspoloženi. Svi su lov na šakale dugo iščekivali. Jeste poranili jutros da dođete do Dervente? Jesmo, oko 6 sati smo krenuli iz Laktaša. Lovcima to ne pada teško, kad oni su navikli da zorom ustaju. Ne, to neko kaže i ne spavamo čitavu noć. Ima li neka taktika kako loviti šakala? Pa jednostavno, pogon i čekanje, to je to. Jedni lovci tjeraju divljač, drugi dočekuju i to je taj način lova. Ništa posebno. Koliko vas je stiglo iz oboja? Pa ne znam, možda 50-ak. I dok se prijatelji još pozdravljaju, domaćini Derventsko lovačko udruženje Motajica poziva oko 1000 okupljenih lovaca na kratki dogovor i plan lova. Ovdje svi dobro znaju šta im je činiti. Brzo se formiraju grupe. Sad čekamo da nas prozovu s kojom ćemo grupom ići. Znači, ovo nam je sad drugi put koji dolazimo. Još nismo susrećali se sa šakalom, ali se nadamo da ćemo ga ipak uloviti. Jeste onako dobro raspoloženi? Pa jesmo, odmorni smo, ipak je lov, znači ko je lova zna kako je tu. Jesi li u kondiciji? Pa uvijek. Znači, a kad se ide u lov, recimo, jer moraš onako lovac da se pripremi, da se odmori, da se legne rano, da spava, na primjer? Pa nije lovac, ako dođe umoran, on je opet ujutro, znači to je više nešto što baš ima u srcu. Raspoređeni ste u koju grupu, gdje idete u lov? U Lužane, kod nekoga Branka. Vi šakale lovite u Lužani? Da. Jeste ih lovili ranije? Ne znam ni broja koliko ima. Znači ulovili ste već ranije nekad? Pa lovac sam od 1982. godine. Bez obzira na iskustvo, svi lovci još jednom slušaju i savjete lovovođe. Najvažnije je da lov prođe bezbjedno. Prva i osnovna stvar, znači, kod lova je bezbjednost. Znači, prvo mora imati fluorescentne prsluke, fluorescentne trake, žute, naranđaste ili eventualno ovakve kačkete. Znači, to je zbog raspoznavanja u šumu. Druga stvar, znači, oko rukovanja oružjem. S obzirom da se danas lovi šakal, lisca, znači divlja mačka, lovi se od 3,5 do 5 mm sačmom. Znači, ne smije ići krupnija sačma zbog ranjavanja drugih kolega, a sitnija sačma ispod 3,5 mm se ne preporučuje zbog ranjavanja divljač, pa se ne može naći. Znači, u tome se divljač zaustavlja, opse god 3,5 do 5 mm. Također treba obratiti pažnju isto i na mlade lovce, treba ih naučiti, podučiti, još on mnogo tog treba da nauči. Sve ste im objasnili, rasporedili ih u grupe i oni upravo kreću? Da, upravo, znači lovimo danas na 3 terena i on odlazi. Želimo im dobar pogled. Sa jednom grupom lovaca i mi krećemo na lokaciju Vrhovi. Jedno je to od dervenskih sela koje muči muku sa šakalima. U ovo selo je stiglo oko 350 lovaca. Opet se formiraju manje grupe. Sve je pod budnim okom domaćina i vođa lova u Vrhovima. Lov samo što je počeo, a informacije već pristižu iz minuta u minut. Reci. Nagonom prošlo odavde, ošlo su dole prema Pruž, Ništa, nek stoje tu ljudi svi na čekama dok ne završimo. Kad završimo ja ću ti ovdje povučeš ljude kud su izašli. Važi? Dogovoreno, idemo, gazite to. Gazite, idemo. Ćao.
otvorili smo sve onako nekako što mi rekli lovački, pogon ide sa 3 strane. Pogon znači, to su momci koji idu u pogon, ovo ostalo su sve momci koji stoje na čekama, lovci, a jedan dio lovaca ide da tjera divljač na već postavljene čeke. Znači sa jedne strane tjeraju divljač, sa druge ovdje dočekuju? Da, to se zove lovački pogon, znači idu momci koji su pogoniči, a ovo ostalo su sve lovci koji stoje na čekama. Šakal, kakva je to životinja? Šakal je, nažalost, već u našem lovištu preuzeo, mislim, što se tiče predatora, da je trenutno najbrojnije stanje njega. Preuzeo je i liscu, preuzeo je sve, to ljudi možda puno brkaju, sa kažu to je nekakav pas, nije, to je autohtona vrsta divljač, on se nalazi u našem lovištu već sigurno jedno 10-ak dobrih godina. Populacija njega je ove godine sigurno velika, bez obzira što naši lovci vrše odstrel, tokom čitave godine baš ga imamo previše, zato smo i organizovali ovu šakalijadu da pokušamo da vidimo da se brojno stanje smanji. Evo, lov je tek počeo, vama već javljaju, kažu, odstrijelili su 2 šakala. Pa da, već smo krenuli, ovi momci iz pogona mi javljaju da je već palo već 3 komada. A u međuvremenu, dok čekaju, lovci su strpljivi. Na svakih 100-tinjak metara je po jedan, koji se nada dobrom pogledu na predatora. Nama je pažnju među lovcima u vrhovima privukla jedna dama. Tek smo znači sad na čekanju, kolege će se aktivirati za nekih sat do sat i po. Očekujemo tu neku prvu akciju, znači kad nam se pojavi, tad tek pucamo da ne stvaramo, kažem, između sebe. Čujem da kolege se sa druge strane ovog brda već čuju da pucaju. Da, oni su već počeli, tako da sad mi čekamo za nekih sat akciju na našoj strani. Od ozgo s brda čekamo, pogon je u akciji, sada ne znamo šta će biti. Nadamo se da će nešto biti, da će naići danas. Kakvi su šakali životinje, je li ih lako uočiti u prirodi? Pa, veoma lukave i teško ih je uočiti u prirodi, ali ipak nađu se. Dobar pogled mora biti, kakav je pogled? Dobar. Dobar. Sunce ovo grije, dobar dan za lov. Vrijeme je odlično i za današnji lov. Idealni su uslovi, nadamo se da će sve biti dobro. Da ćemo se dobro i zdravo, živi i zdravi vratiti poslije ovoga svega. A vi ste sa ruskom puškom u lov pošli? Da, kalibra je 16 mm, od kad sam počeo biti lovac, puška je kod mene. Znači tu pušku koristite 20 godina? Preko 20 godina, da. Kako se čuva ona? Pa skoro kao i žena. Puška kao i žena se. Skoro kao i žena. Kad se dođe izlova, pregleda se, očisti se, podmaže se, ostavi se u sošku. Koliko je ta puška divljači odstrijelila do sada? Pa, ne znam, nisam brojio, nisam zapisivao. Jeste dobar strijelac, dobar lovac? Pa ne bi se hvalio to ne bi se hvalio, ali jesam. Na kolegama da odluče. Šta radite vi sada? Koliko dugo ovako sjedite i čekate? 50 godina. 50 godina ste lovac i čekate? 50 godina uvijek čekam. Ima li šta na vidiku? Biće. Na onda zadnja umire. Jeste li odstrijelili nekad šakala? Jesam, normalno. Pa znači moglo biti danas ako bude sreće da ih... Pa ima toga puno. Zarasto je teren, ima toga na sve strane, samo evo vidite da je to jako teško vidjeti. Zato se posebno osluškuju zvukovi u prirodi. Svi se nadaju da će odstrijeliti šakala. A šakala, bar za sada, nije bilo ni na vidiku. Mi smo tišinu iskoristili da se malo našalimo sa lovcima. Koliko ste najduže čekali svoj ulov? Toga je bilo i brzo, a bilo se dugo i čekalo. Šta vam je najdraži ulov? Najdraže ubiti listu, šakala i te divljač koja divljač nije za bude u lovištu, koje su štetočine, to mi je nekako najbezbednije ubiti. Eno šakale, ili ono šakale?
Ovo je bila moja lovačka. Ja, to je bila vaša lovačka, a lovac mora biti uvijek spreman. Šalim se malo. Ima lovačkih priča. Jeste li pomislili da je stvarno šakal? Nisam pomislio, nego ipak. Niste malo, ponašanje. Prihvatili ste šalu. Prihvatili ste šalu. A mi smo se prihvatili puta. Krenuli smo na drugu lokaciju. U Lužane stižemo u pravi čas. Šakal je na nišanu iskusnog lovca iz Broda. Osluškivao smo, na primjer, i smo osjetio da ovdje krši. Ja sam mislio, vidi, malo te ne svinče, koliko lomi među. I nisam sačekao, sam ga tu što skaje. Na pomola, nisam ga pucio na put, jebija. Hvala Bogu. Kažu da je teško nadmudriti šakala da su oni... Pa moraš biti disciplinovan, moraš da se šuti i vi stvarno što ne smiješ odati to. Tak je. Strpljenje se isplatilo baš. Hvala Bogu. U ovom slučaju jesi. A par stotina metara dalje Vidoslav nam priča da je šakala pogodio, ali je predator ipak pobjegao. Uvjerava nas da to nije samo lovačka priča. Da sam ugledao ga ovdje, crna leđa. Ja sam enormni proplanak. Pukao se, on je zadnji kraj pao i prešao vam. I ponovo uz tu. Pogodili ste ga? Sigurno sam ga pogodio. A onda da popravim, puknem se malo u granje. Šta je dalje bilo? Ubrzo je vam puška pukla, izgleda da dočekali ovi drugi. Kolege dočekali s druge strane. A mi smo ovdje pogledali, a više on došao s leđa. Pokušao da vas nadmoći? Jest, a mi smo bili oprezni. Nismo dali. Za malo da odstavim. Pa za malo, ajde, možda će biti više sreće dom na tomboli. A kad se vratite možda kolegama da kažete i da ste ga odstrijelili, je li ima lovačkih priča? A ne, ja ne volim. Ne volite to? Ako ima, ima, ako nema, nema. Ne mogu ja sreći da sam ga ubio kad nisam ubio. Jeste imali vremena da se fino namjestite, da naciljate, ili je to bilo u brzini sve? Pa nije toliko prvi, a drugi mi je bio brz utać. Prvi odavde on ide, aj sad će odavde. I pade on zadnji kraj. Pao je. Ali eto, sljedeći put bit će više sreće, ja se nadam. Šakal je predator broj 1 u dervinskim lovištima. Domaćini nam pričaju da je to ozbiljan problem koji mogu riješiti samo dobro organizovani lovci. Trenutno smo na lokaciji zvano Žravac. Uspjeh već imamo zapažen, imamo preko 9 komada odstrelih na ovom području. U 2 grupe smo se rasporedili, idemo pogon u vidu potkovice, tako da uz disciplinu ja računam još najmanje na ovom području, da jedno 4-5 komada da će biti još odstrela. Šta znači to pogon u obliku potkovice? Pa vidite, jedan dio lovaca stoji u zasjedi, čeka, drugi idu u pogon, pucaju, hopkaju, tako da isteruju šakala na lovce koji čekaju zasjed i dolaze do odstrela. Inače, drugog rješenja po pitanju lova nemamo. Tako da očekujemo baš na ovom terenu još da će biti uspjeha. Kada je šakal u pitanju, kakva je to divlja životinja i kakve na probleme stvara u lovištu? Šakal nam je trenutno predator broj 1 u lovištu. Jako se brzo razmnožava, nema prirodnog neprijatelja osim lovaca. Imamo velike probleme u lovištu koji pravi nam velike štete na plemenitoj divljači. Jedini smo mi lovci koji se borimo protiv, ajmo da kažemo, najezde šakala, jer kad bi pustili laički niz vodu, za par godina imali bi gubitke određene vrste plemenite divljači da bi to bilo pogubno za sva lovačka udruženja i lovišta. Tako da ovim akcijama i ovim lovovima skupnim, kad nam dolaze lovci sa strane iz drugih udruženja, zajednički pravimo te manifestacije i akcije da se borimo protiv tog neprijatelja. Koju divljač šakali napadaju u prirodi? Najviše štete prave na plemenitoj divljači srnećoj zec, fazan. Znači, slabijim primjericima srneći divljač, mladunčadima, zec, fazan, znači to mu je osnovna hrana, mada jede strvinare, znači čistače lovišta u jednom dijelu, ali
znači sve što može, lovič operativno u grupama, tako da vrlo su organizovani, pogotovo u sumrak kad kreću u lov, kad se počnu da dozivaju, onaj ko to nije čuo. Kakav zvuk oni proizvode? Vjerujte da onaj ko nije čuo zvuk šakala kad kreću u lov i kad se dozivaju, da je to strašno. Najviše podsjeća na zvuk plač malog djeteta koji se posle pretvara u još nekakve zvukove koje jednostavno da se... Zastrašujuće ih je čuti. Baš upravo tako. Šakal do par godina posle ratnih aktivnosti na ovom području nije bio prisutan. Najviše mu pogoduju napuštena sela, usred ratnih aktivnosti dosta sela je napušteno, zarastao teren, šiblje, to mu najviše pogoduje, jako se brzo razmnožava uz obilje hrane koje ima, ako ima lovišta koja su bogata plemenitom divljač, dolazi lako do hrane. Vjerujte da uz razmnožavanje, kako smo rekli da ima, nevjerovatno se širi i veliki nam problem pravi. Znači, došao je preko Mađarske, Hrvatske, znači uz obalu rijeke Save najviše se pojavljivao tu iz početka. Sad je uzeo kompletno lovište, možda nekih udruženja u Republici Srpskoj da imamo, da ga nema, gdje ima prisustvo vuka, pošto dva predatora na jednom terenu ne mogu da opstanu. Tako da veliki problem pravi i jedina borba protiv najezde šakala smo mi, lovci, koji organizujemo ovakve lovove i manifestacije i pokušavamo da se borimo na način kako možemo, ali vjerujte da je vrlo teško. Vrijeme je brzo prošlo. Lovci su hajku na šakale privodili kraju. Vraćaju se na početnu tačku, zborno mjesto. Ponosno dovoze i svoj odstrel. Ovo 2 lisice, 1 šakal. 2 lisice, 1 šakal. Jest. Dobar dan za vas. Pa moglo bi se reći. Mada bilo još dosta uspjeha, bilo je, ja mislim, kod nas 7 ili 8 lisica i 4 šakala. Da je bilo, ali nisam siguran, tačno sa brojka, ne znam, sad ćemo vidjeti dok u uri stovarimo sve. Napri. Kako hoćeš, mislim da je bolje, aj može napri. A ne sad nastavamo. Bilo u lovu danas? Odlično. Je bilo odstrela? Jeste, bilo dobrog odstrela, bilo danas. Bilo lisica, bilo šakal. Nismo se nadali tolikom broju komada, ali nadam se vidjeti oko 15-20 komada. Na kojem području ste vi? Mi smo područje Kulna. Kulna prema Bukovcu. Jesmo vidjeli, ali nismo strijelili. Jeste ju strijelio. Ali niste strijelio. Jeste ju strijelio. Nisam. Veselo društvo ovdje, kako je u lovu bilo? Pa jest veselo. Dobro, fino je vidjeti ovoliko ljudi. To prvo jutro kad smo došli pa vidjeli ovdje da ima voliki skup, to je najveće i najveće druženje što može biti, to je baš sada ovdje. A koliko smo mi ulovili, to sad možete vidjeti vamo. Vidim, svi su se ovdje okupili, gledaju odstrel. Bravo, svi. Jeste se umorili u lovu? Nismo, ne merem se ja umoriti, ja sam prešao neke godine kad se više ne mogu umoriti. Znači ne umarate? Ne. Lov je uspješan i što se tiče divljača, najuspješnije što smo svi se vratili sretno i zdravo. Vidim, za lovca je nekako poseban doživljaj kad se okupe oko odstrela pa gledaju kako su, koliko, ko je, šta je. Pa jeste, to jeste cilj svakog lovca i nada da ostrijeli i to mu je najveća želja, tako da svi se borimo da budemo zadovoljni. Ovo još nije kompletan odstrel, koliko sad čujemo, još. Između 20 i 30 jedinki je ostreljeno danas. Jeste li vi imali sreće? Ne, danas nisam. Pa puno ljudi ovo je danas, evo pogledajte, svaki 100 je imao priliku da puca od 1000 ljudi recimo. Kim si ti bio ovaj? Sa Ukosanjom, tata, brat i još moja grupa. Koliko imaš godina? 20. 20. Kad si počeo da loviš? 8 godina, sa 12 godina krenuo. Jesi imao sreće danas da nešto odstreliš? Nisam ja, imao je brat. Šakala ostrelio jednog i još jedan mi je pobjegao, nisam stigao pucati i to. I sad si onako ponosno šakala donio ovdje kao svoj odstrel? Da, stigao sam ga. Jednom metkom sam ga ubio, eto. Koliko dugo ti loviš? Pa lovim 6 godina, ali ovo mi je prva godina kako lovim sa dozvolom sve. Ono sam išao onako bez puške i tu. A
Što najčešće loviš? Pa lovimo sve, ali najviše fazana lovimo. Kolika je razlika između lova na fazana i na šakala? Pa fazan lakši ga loviti, šakal je teži. Da, jes, da. Lov smo završili, super je, uspjeh je bio jak, dobar, ulovili smo ne znamo koliko komada šakala, ali ja mislim da su zadovoljni. Ima nas oko 1000 lovaca i tu smo mi, družimo se dobro, super je. Muzika vam je spremna ovdje? Muzika je spremna, jelo, hrana. Jeste se umorili u lovu? Pa jesmo, šetali smo dosta i bili smo na čekama i tako. 6. šakalijada u Derventi bila je najmasovnija do sada. Izrasla je u ozbiljnu lovnu turističku manifestaciju. Šakalijada u Derventi već postaje ozbiljna turistička manifestacija, jedna lovna manifestacija koja pokazuje koliko i lovačko udruženje i lovački savez imaju dobru organizaciju. Želim prvenstveno da pohvalim rukovodstvo lovačkog udruženja Motajica Derventa na ovako dobroj organizaciji, odabiru mjesta. Do sada smo imali malo probleme i da gosti nađu lokaciju i jednostavno da budu na jednom mjestu. Ono što možemo reći kada je u pitanju sam lov, imamo informaciju da je pred kraj lova bilo ostreljeno skoro 25 šakala, što znači da je lov bio izuzetno dobar. Radi se o jednom žestokom predatoru u lovištima Republike Srpske, a mi ovo koristimo i kao turističku manifestaciju. Lovački savez Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podržava ove manifestacije u svakom smislu te riječi, ne samo organizaciono i ne samo materijalno, nego mi imamo i svoje kalendare lovno-turističkih manifestacija, pravimo da ne bude u isti dan u bilo kojoj destinaciji u Republici Srpskoj, da bi moglo doći što više ljudi. Danas je sve proteklo u odličnoj atmosferi i proteklo je bezbjedno. Pazite, 1000 ljudi sa oružjem da dođu, da se rasporede, da se izvrši lov, da lov bude uspješan i da bez bilo kakvih neželjenih situacija i dešavanja se sve to završi. To može samo jedna ozbiljna organizacija, a Lovački savez je sastavljen upravo od ovako ozbiljnih lovačkih udruženja. Lijepo vidjeti gotovo 1000 ljudi po istom pozivu, prije svega druženje, a i ovaj posao vezano za šakale kao štetočine u prirodi. Gradska uprava je tu i turistička organizacija svakako da podrži aktivnost sve lovačkog udruženja i ribolovaca i svega koji se bave prije svega i zaštitom prirode, u tom cilju puna podrška. Lovci su na kraju podvukli crtu. Nikada nije zabilježen veći odstrel na šakalijadi. Odstrelili su čak 45 šakala i 14 lisica. Plemenita divljač u dervenskim lovištima sada je bezbjednija. Lovci kažu da im je upravo to i bio cilj. Ponosni i zadovoljni poslije uspješnog lova, druženje su nastavili sa željom da se dogodine u Derventi okupe u još većem broju. I bio je ovo dug, naporan, ali i uspješan dan. Mi lovce ostavljamo da uživaju u zajedničkom druženju, a mi na ovo druženje sa vama zakazujemo za tačno 7 dana. Tada vam donosimo jednu potpuno drugačiju priču. Vidimo se!